Molweni, nibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-chaneli ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Udaba-ke esizokhuluma ngalo namhlanje udaba-ke laphana oluthinta-ke umfana omncane obizwa ngoSamukelo Shezi-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Le nsizwa-ke ecishe ifane-ke noTira-ke laphana wey'ngane zakwethu. Le nsizwa-ke siyazi ukuthi-ke inesithembu sayo-ke laphana wey'ngane zakwethu ejwayele ukushutha naso-ke laphana wey'ngane zakwethu laphana. Iyakhala-ke laphana wey'ngane zakwethu, ikhala ngomculo kamaskandi-ke obuye abe ngunontanda kubukwa okuwukhwalithi-ke ukuthi-ke umenza isilima-ke laphana wey'ngane zakwethu. Uthathe iy'ntombi zakhe-ke wahamba nazo-ke eGoli-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba sibona-ke ey'thombeni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ukhwalithi-ke ame ney'ntombi-ke zalo mbhemu-ke wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuza uvo lwakho njengoba le nsizwa isho ukuthi isazoma kancane-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana, njengoba ziningi izinto ekufanele iy'lungise, njengoba iphatheke kabi ngale ndlela ukuthi ukhwalithi-ke usethathe isithembu sakhe-ke. Ake sidibane laphana comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe, ucindezela nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyi-channel siyabonga.